Naksa yang niniba Ricardo yang ba Jesus Christ misyong kasa. Kumi ba ni dawan yam ni Maymun biya nahasaywan kara muhikilay kara na ni yawan naiwa nara dawan bila piskum mananay ko kishare mo na isa bara yawan wanwali kama wanwala na ni banira ani ra baras ma nahaaw jo kakwalma ba naiwa ba swakisakan laka ba prisa wahama kra tiara kra almukra o kaudawan briras taukis mananima para nahana jara kumyam ni palisa baray si kay kam na bahale ka Joshua wah kataya ulban Joshua 24 bara sapti ka 24 bors ka 15 bawinay si kay kais na bahale kay sa baninara luhpya bara spirit uli kira yung paninara nako wisadawan bila huli kira ba sakuna manani likadawan dukya daukan may daukras kaka pliki saks naiwa manani ya dukya daw kaisma ba manani dami kam nani buwi Eufrate awal ka unra iwi kan bara gat bahki nanira kulki kan ba apya ka amoreo nani gat ka bahki nanira mayuni kan ba nahatas bayara sakuna yang tanira lika waitla uplika sut sindawan dukya dauki bahuam ni amen bahara turi yamni kumbara sa naiwa ba luki cakes naiwa ba pliki cakes naiwa ba damra kumwali cakes yaura briais maba Bible kanara bilawisa jara waldo kiray sisa wandami ka na ni ba smalkan ka kum Eufrate awal ka unra witin bara kantem God bah kirabaman mayo ni kan witin rapawan ka laka po witin raswakisakan laka apo amoreo gat ka babahaba na hatas bara kingay makikan amoreo king ka babahajara apyakan kay kisma baranana ranay wabawdawan bilaw sa wahabi saki brima ani briaisma ba di amoreo gat kara briaisma ki dia Jesus Christ na alkaisma ki naiwa kay sa luki kay kaya kay kisma bara Joshua bilali kaysan sa yangan wait la bilali kay siki gatra mayo ni kamna bara mansim sat naiwa looks yang wait la bilara pad bara kabya, inan bara kabya, klahuan bara kabya, sa kunayang leka wait labila na Jesus Christ ramayo nais na bahaba jara turi yam ni bak baha palisa kan paspiura wandami ka na niluan balika amoreo gat kayo bahaba gad bahki kan idol gat ka kan bahara jara kumisin takaras kan amoreo gat ka ba kyama brikan nakra brikan bila brikan kuna plun piras kan kyama brikan walras kan barananara bahagat kara mayo ni sa kagagat tiwan kumkan barananara Joshua bilalika yangan wait la bilalika ay siki gatra mayo ni kais na muhikilay kara na ni wanwalis mabanira pain wanwals nahana manan yang pliki kay awar ka balansa bami tawi sa jara waldo kiara kay kram nay wahbi saki brisani gat ka briais maba gat bah kira briais maba o dread Jesus Christ ba briais maba kan naha piwa na patay makansa wanal mukana ni ninablikan kawabe sa kaka yawan na ul na tiwayara awya sa kuna Jesus Christ ba pramas brisa upla ul raya kaswak bisaka ya upla ul do kiara witindus prihnira ay pamansa manan yang muhkipen wals manan yang dukira bansa kaka kaysa nay walugi kay kaya ani gat ka briais maba ani wal mantakas kays maba ani ba man ramya kaswag bimay sa kay ba ani bil pautara may bli kay ba kan wait ni ka bilawisa yang paduras na anyang lake la daw kaya auna sa baragad bah kira bribang para kanyang manual trust tara ba baha trust ka ba yang kobrar mo ni auna visa maramoreo gat ka balik ka bahale ka gad bah kimo kinane wanal mo kanane Eufrate awale ka unras malki kan bahara kasaklugi kan gad bah kira kan kunanay wale ka Jesus Christ ay talyaholi kira nat kimaysa kansa prisma gad swaki sasakra Jesus Christ ra mayo na ya kanuitin wina jara yamni wan kiba saura kumi sinapusa barakay sa yawan laki kay kaya nanara since laka wah kataya 20 sembara 1 bara nakuwisa yaw ka ba dukyara mayun para
bahayuara dia takbya sapa man kay keras kamna. Man yahu kadukera luki sak para mohke. Yahu kadukya baide kawala ula. Yahu ka ba pecha wala, yahu ka ba de wala, man yahu ka dukera luki sak para muhke, yahu ka dukera man winam radia maita kay sa panua pya, na yung chance bris ma wahbi saki, bria ya, ani man bria yasma ba, yahu ka ba de wala, natimi ka yari luay na muhke, man dia kayas ma mantahan kam briras ma, mara Bible rawi ba kaykis ma, yahu ka dukera luk para yahu ka ba de ka wala brihaula sa, kaykis ma, mara wandami ka na ninablikan ka ba, blik biasa ka yawan pat pura rawaisa bara kaysa laki kay kaya mebeyaw ka yang nadawan rasol ki yabais na Christmas aula na bahara dawan rasol ki yabay na Christmas bila cake para ramya ka ba Christmas katway sa pamantan kambriras mani raya kay kay maha pamantan kambriras Good Friday kay kay sa pamuhikitan kambriras kuna Jesus Christ brima ba desud ba mayunan sa desud ba witinay kopya laka sa desud ba resde ka sa desud ba lilya laka sa witin briram ka sa kuna witin briras makakalika muhikilekra patuan purarasa ba mihtawisa yaw kadukera luk para ay siya waw kataya 55 6 bara yawan wira laki kay kaya bahalik spell rawisa bara nako wisa dawan ba plix manane witin ba kau pliki sakaya sip smabara witin ra wins kau lama mara bara. Haleluya. Dawan ba plix naiwa kau chance bris mamuhike kau chance puiria lupya baman sa naiwa wanal mo kanan nina bliki balan basoki sakan laka wanwiraskan naiwa wanal mo kanan pruan ba dia takan sa yon wantan kabriras nahabila na patwalan kata mebe sokwan wiyayakan kuna nahabila walras pruan kaka kuna kaygram nanara wanwi ba kau chance bris mabaradawan plix wisa kay kisma baradawan plix wisa kau win kampuh brabris mabara yaw kadukira luk para patbisi oras malki bala tabako yaw kabay de kawala kuna naing wa chance brisma winaya kay kisma winaya sipsma dawan plika ya sipsma muhke kau chance manwin amrabara sabamna kan natin piwara ba upla ba wapi tau kisi tus pruisa ay bawa hame kuba pensi pruya ba kuna man bahaba awar kamsa kan naha piwar upla lupi ka wait naula ba yang dia war ka ula sa payanwantan kabriras sa kuna witin bilawisa ay implikri ba ku balay sa muhikilay kra timya implik may bal may implik beka ka dia kama timya bal sol kam na mata bal beka ka man dia kama bararida pias makakadia wiyais mamuhiki baradawan wancha nay waba plikma naiwa ba Jesus Christ rablaki alkma naiwa na muhki wist namya rabara yang lekaw na isiki gatwal kan witin basika soke sa sakrasa witin mapara jara kumsin sipa piapu umpira kama upla meta saura maikul bia upla meta kritikar maimun bia upla meta jara ul maimun bia kuna Jesus Christ lika ay luh pia baku man ramen men me kaysa suiram bri para muhki legrane kaysa Luke waw kataya 12 bara 1920 bara yawan wira laki kay kaya Luke waw kataya naiwa dawan bila pislu pe prahane yawan ay kuk sermoni na pain luki laki kay kaya muhiki nahana ay bah kermanuna ni dukya bamantan kapya mansin dukya myang sin duki supla ul dukya sa nahatas bara na nako wisa bako bamna yang kupira wimna upliki jara manis pali suni suiramsa mani ailal preiska bamna ris pain bris plun pain pis jara dis bara liliam bas aleluya nahabila na kaygram nah kaysina 19 ka ba plun pain pis liliam bas kuna nahara balante muhki lekrane manjara legailal suni brisma naha mani dukera manjara lukras sa kuna Jesus Christ bal sol ka mam kabya kakadia kaisma Jesus Christ bal natimya ay implikre raba kuman rabal bega nahki kaisma jara na ni suni brisma ay mayunisma sa kuna dawan bila ridi takras makaka witin may implikabal betem dia kamakiwisa baraman legay mayunan ka brisma pisna disna respain brisma bara natim hikana sol kam badawan bal want tagbega dia kais mamuhkilegra kau dawan briras mabara
man nos ma Bible bilawiba las nata piorinan katara na ni kabya wisa las nata piora albi kinani bligris malkikan bahanan ni bila babah kiapya bahanan bila balika haleluya yang testimonyo kitara brihiwaisi sa barayana ni kiama briba walbya ya kiamas basin las nata piora yang laka daw kais na bahanan ni bila yakabiwa bahanan ni bahki apya bahanan lika semia yakabisa upla suddu kiara bahanan si kayang witness ki bameta muhkilegra nani naha witness kamaya kabina bila nalki bris ani nahaw jo kawal masutna mansindawan kam nabriaya kan nanara manay mayunan kabrisma yang pen pis na yang pen dis na yang resbris na sa kunadawan hapos mamuhkilegra manjara apo nati mikadawan balsol kam wantag beka dia wiyaya sipsmake kaisa 20 barawira laki kaya sa kunagat mita within wait na sinskas nahasim timika pruma barajara suni suiramba yadukya kabyaki. Haleluya. Nakisat ka klerwan kinawali kay wait na sinsapo, wait na sinskas, man kay nam dukyara lukras, man sol kam dukyara lukras, kuna man ramya ka mainta kali ka dukyara isma, kuna Bible ka klerwan wisa, wait na sinsapo, kay kisma, man kay nam dukyara li ka lukras, ayang ekaplun pain bris, man lalah bris na yang daywa nailal, kuna natim ka Jesus Christ bal, sol kam mam kabya kadyaw rayabi sihwa himaki, ya dukyara dauks maki mohki dawan pliks dawan rasol kamyas baratimya banabal sol kam maga besin Jesus Christ wal pruan gabadia sa apostel palbela wintakan katara paliba bahasa kuna Jesus wal Christ wal pruras ba lusti wan katara suira la katara paliba wisa kay kisma barakay sa naiwa dawan kana briaya wan saur kana ne ba suiaya barakay sa kaumunun tarawaya waya wira laki kay kaya apostles tour kanane 22 bara 16 baranako wisa dawan bila haleluya baranana raman dia bila kay kisma ki mahka yas tahbi may daw kan kabya dawan nina kat luki saurkam nani sutsikbi sakaya dukyara haleluya nahaba Claire wanay sisa muhikilegra ni kaudia bila kaik sama kaya wanay tabitaki wan saur kanane ba suihdawan paden wan mundas nahakriri kalika takiaula kuna nanara man kupyam lake tabitakeli ka wan tapyasma sa kuna Jesus Christ wancha natimhikana muhikilegra na ni pain wan walikay dawan bila sa sinskas kapara natimhikabal sol kam na makabega ka yamal kita kas kaisa ki man depensa kumbrisma ki o dia man proteksyon kumbrisma ki sol kam badawan ka na bal sol kam baik wika hapya may kapya wia balor ka brisma ki muhikilay ka na ni bara Jesus bilawisa natimi ka na bal sol kam makabya ka dia kamakiwisa bara man mahkabuwi kupyam laki ay tabi taki saur kam nani ba sui tikan kabya bara Jesus bilapadin maymunan kabya nahana baha wait ni ka ay siba baba man dukyapya muhikilegra manan yang dukya sa kaysa mah kabuidawan plikaya patay siya wah kateresa tabako pliks mah ka kautem sa uraman rabalras bako mah kabui waps muhiki mah kabui ani ra pastor na ni bara barawi wis na yang dawan da sol ki yaba ya balri kan ba mensahe kawalri na yang sol ki katay prukan uba pala wasari briri yang bahabila baik rabawalras kapre muhiki wis ot namnya raya wala bara sa ka brihiwas kan Jesus bila so kisakan la kana hopla sudduk ya sabam na muhikilegre na mensahe kana kumi manani wal takas kuya barayaya wan walis manani o wan walram nani sut kaba dawan yamni maymunan kabya sui para Alex lamara bara bahwina na bara sinwis kaysa muhiki wapus bahara so kisakan la ka bara sa hopla sudduk ya daira walras ka prenamen sa
kana mita yang rakasak nuay monan bara yang natim hi kana plika ya takaw na natim hi kayari luna na dawan mita rayaki na dagbras ka kau titan pali bara plika is na dawan kana bara mo hikilay kana ne kume ba ni dawan yam ni maimun be namen sa kana yaya wanwal ram na ni sutra an wanwala is mana ni sutra sin bila holi kira na karni katara kabya sol kamra turi yam ni ba dimwan kabya sins kamra barasin kyamamra barasin nahana bah kiyar ka tawala kiyar ka luapya alkibriya ya alkibrih daukaya tem kana patay makansa yawan tem kapya sa muhki legra tem saura sa mannaten wahma pen wapitaw si tuspruisma wahma pen wapitaw kisiki bripka horam temay badian pat program wait na bata na winam paintara wapitaw si tuspruram ay badia kuna mantan kambriras ma baha babakutan kapya kuna mandawan briras kau dawan da kupyam lakras bible rawi bakegram ani dusa maba mapa nyaras baklaki pautara lulkan kabya muhki legrane luk para mandawan apu baku pruaya kan Jesus bilaysa so kisakan laka hupla uldo kya sabamna baratingki naha bila holi manani waltakas kan kabya yaya wan walram nani an wan walais manani basutra kopya dawan ay kopya laka manani wal kabya natim nya yari na wan brihlalawa dukyara bara yohka yuing nira manwal manani ulba plix dawan kabila na mandukyam sinsa yang nani yakan dukyapya bara dawan yam ni maimon biya amen amen.